Janja Students Movement kalami sesurok sendat-sendat harus ngitok ding ban pegemau yang sorkar ban penyok college sorkar kumjuk ke Government Higher Secondary School Hais Jadi Hills District kenang bagi kena school kibal pendep ke metrik kini ban peteng ni jeng puli jongki hapok ke distrik kidekot bagi nong ilam ke JSM kalami sesurok haden bagi layak jungtip bahwa menteri ketenat puli putih ke sorkar jelau malak kemen rumbuy unwan hak yang nang bak Government College kumta kini kidekot bagi nong ilam ke JSM kila ap hal kerdop rengkat bat ki plakat bat pertaruk Bandawa College hapo East Jadi Hills District ke JSM hagni jeng mi surok jongka kala dawaro nang sorkar ban pelai tikna ya ke scholarship jongki kena kenang bagian mentoy Jaya Student Movement East Jadi Hills District hejo for the MG Western Zone West Jadi District adin wa ida yo jintip ini wa education minister program ini hak yang nang bak Government College na ida wan ni gasni emu percaya ya ke sorkar dan yo education minister ini ndai i yo pentin moy cak sorkar wa i na kalyang ka sen ye nya hak nang rim to uda wa i ya ka Government College ko set up no po isen kya kau man kata tip i wa do ka kyang nang bak Government College hawa rilom de kya naman ngo waknya dawa pelat dak em nek di kena gudus school mo gamte ina kalyang sa dia ye nya nang rim wa naga force ida wai ya ka sorkar to set up no ya ka Government College abo isen kya semit ngurdom sa education minister yang ihi lilang u mandak lamci wa to wa wan ra ya Government College abo isen kya hilim to wasuk ndai emu percaya u ndai i udah wa i sorkar wa to wa emu yin ba i ha tegan rim itip i wa to wa sorkar wa penyo go ndai i yin rim kam sen nakam tagis ikenru pure yang ngejela dan ni yang ka dilum yang tiah warok bi khamtam yang isen tiah listrik warok bi wa to wa i hab set up i ya ga Government College apo isen tiah nang yo like jeng khamnya nang niga keng nang bak Government College ka man kata yo bi ni porodep nang class 11 do kelas kita wa samik di sini ca yang nang bak Government Higher Secondary School dang bon gi gua do kelas dekap teman kerpat sorkar to kala kapur kamu set up nak goya ka Higher Secondary School yang Government apo isen tia kaman em harambai kerpat ke sorkar to wa u plan how next year ne pha yu nang mo kini ki kena pure putih yung i ulai dijaga jinduk kelas naga por yu big wa inya yang san ideki mo naga por wa bon kita gi samla pure neki kenro kwa prebati waduk kelas pun giwa em muti kena ujo ya scholarship ya hok yoki oh kate ni kasni da bilang hini udah wai na education minister dan ni naga sorkar mitalia ka kawati man sukut kan ni katem dengan ni sorkar dai pun gi kenro pre kwa puyo tista ini umtip kena hanur ka muyo scholarship dan bilang hini yo kerpat na sorkar wato wa upenjo ya hok yang di kena prebati kamda yu naga por yo sika sorkar em ginung program yo sikam hari Republic Day Independence Day penmi ya ki nak skor sudah mo akan itu program ndeki em penci gi to wategar kom yo scholarship isnya dia wina rasan kan teh hene da yini wato udawai na sorkar to pelaj go ya scholarship wato go hok yang ki kena pure beti yang